Nkurukia ngiri 40 bakwerekana gutura na mawathe kaunti-ini ya Tharaka Nithi kiribo ni ngiri njiri yake baciandikithitie na kwewa kandi cia mawathe kandi iriteithagiria muno antu ba mawathe kuona utungata bwa thirikari na uthu bo bumirite kirigikaro gia atongeria ba mawathe aria baei Moritani Njagu ikaria giceria kenda kugunika kumania na thirikari ya kaunti. Nicholas Chabari gatumenyithia antu baria bena mawathe ba Tharaka Nithi County wari bakwirigirwa akwithirwa bare nkuruki ya ngiri 40 kuringana na mutari uragomba kwithirwa uri othaino antu baba ena mawathe kaunti ya Tharaka Nithi bara baingi bao bationete barua cha kubananiria ati bena mawathe antu ba mawathe nkuruki ya ngiri 40 na bara baina certificate ucia registration kuringana na data ira bakona kwa National Council ya LEMAP batikinya ngiri igiri kuni kuonania antu baba ingi bate assess bona kandi we disability na ko batumba ku enjoy opportunity no ereke county government basari kwika hospital na tumandu tungi thirikari kendo batethia na misandera ko ya thirikari gutiga gutwikika ibakweya na kimenyano muremabu agatigagwa tafadhali mono masinani tukuromba mono machibo meto makara kuruthaga untu bato consultage tugetani twe tukumenya thina cietu kuma monde kuthie na mbere ule ngavana ule MCA ule DCC ule ACC ule county commissioner kuma monde nitwambiria guca obicini cienu na twocha tuli organized kamuga twigua na tuyo tukwathana nontu sheria ne kuga tugukira muno twakira miaka 15 na tutitare gukua tukirite kumenyekanite ogwigita aria bakurikanite na memba ba mbondi ya mantu megie magwathe ya Meru nikenda bathina mbere na kubarutana bura bomba kuja bamwe na kuthondeka magwatho mama kabatetheria kubathetera kaunti-ini ya Tharaka Nithi bathina mbere na kuonekana bagitethuka ta antu baina magwathe mawatho ta maria tukwenda gukurukia ni makuona mtu uria wina wathe ni akurikognizeka thiini wa county government and national government. Tukwariria mauntu makurutha act ya Tharaka Nithi County na Mheshimiwa Asunta 2019 ne come up with a bill. That bill it was nullified, it was cancelled. So we want to come up with another one as the PWDs of Tharaka Nithi, or do some amendments of the same and align it with the 2025 bill here National Assembly so that we can come up with a board and the empowerment funds. Kumomonde elekane kwena antu metagwa caregivers na parents with children with disability. Koma chuka gamba ng'ombe Peter Nicholas Chabare.